Wayajibu fi hakihi ta'ala al-baqau. Wa manahu anahu ta'ala la ahirolahu. Wadalilu ala zalika, anahu laukana fanian, lakana hadisan wahwa muhalun. Wayajibu jeng wajib fi hakihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala al-baqau sifat bako hartina langgeng Allah. Wa manahu arimanana sifat bako, anahu saenya-enyana Allah ta'ala anu mahaluhur. La akhiro lahu hanta aya akhirna ka Allah. Wadalilu jeng ari dalil na ala zalika kana Allah kasifatan bako, anahu saenya-enyana Allah, laukana lamun aya Allah fanian ruksak. Lakana maka tangtu Allah hadisan eta anyar, wahwa jeng ari Allah anyar muhalun eta mustahil.